dobar dan ljudi, evo nas ponovo Crnogorski Games NM. Danas ćemo igrati na Myplexu 5 mini igara koje bira šta li već Myplex ili kompjuter, nemam pojma. Prva je Dragons, to jest ono da preživiš ono, a njegovo kako ide. Ja bih da se sklonio neko visoko mjesto odmah. Ja, kad bi tu mogao, ja bi tu bio. Gotovi smo. Razorao je bre ovo sve. Bezobrazni zmaj. Bea bogo. Ne! Skin... Kako se popeše? Ajoj. Logično. Jel moguće ovdje da se popne čovjek? Ne. A niko nije umro, ali bogome... Pa dobre, poskidali smo ravnopravno. Ako sad jedan zaleti ovamo, a ja imam ove strele, a ih ne koristim. Idem ja na ovo ostrvo, ima još. Gdje ste bre? Gađe zmajeve. Bez... Ne, a daj brate, se sprdaš sa mnom. Oh my god. Ovu nismo pobedili. Ostalo još 4, a ne vjerujem da ćemo te 4 pobediti. Lag. U sljedećoj epizodi ćemo igrati na Pikanet foru. Skywars. Igrat ćemo isto 5 puta. Sad, kada poginete, ovdje vam je, znači, najbolje. Evo ovdje, gdje voda ne može da vas... I tu Slavo koji zmaj, ili na ovome, najbolje na ovome. Pim, pam. Ovdje. Ajde. I po ovog servera ne treba da ga ostavljam, svi znate. Znate kako se može... pobedi ovaj. Znate kako se može koristiti. Samo sa premiumom. Premium account. Da. Što ću i to da delim. Da, delit ću premium account. Kako mislite da neću premium account? Troje ljudi koji bude pogodilo broj od 1 do 100, koji izvučem troje ljudi od 1 do 100, broj neki da napišu, i ako kad ih izvučem, oni dobijaju premium account. Kako će me kontaktirati, to će sve biti u sljedećem videu kad ih bude izvlačio. Počeli smo. Ja mrzim ovu igru. Vas da mi je bila mrzna ova igra. A nemojte se ovdje nadati, slobodno ću ja ovdje umreti. Zašto ovo radim? Da bih jeo ljudi. Vidite, ja sam gladan i moram da ovo radim da bih jeo. Kurac, pa fino ću jes. Ne može da stane moj. A ne. Vidi gdje se onaj sakrio. Vidi bre, sidi dole.
Bre, sramota te bilo. Vidi ti ovi što su se skrili ovamo. Vidi, pedere, pedere. Nemoj da me obaljuješ, budalo, obaljuj njega. Njega ti je bolje da obaljuješ. A kome gađe, ja njemu pomognem, on meni... Ljudi, ovdje moramo vidjeti da se uštekamo. Vidi onoga tipa. Ako je. Ja i on smo ostali. Sorry, nismo. Otkrio je. Ne, samo što me, jebi se. Ovo je znači druga runda i drugi smo. Vidi bre. Pobjedali, ne sad kako se pope, ali... Znači drugi smo. Idemo. Znači ovo je sada treća, uzet ćemo crvene i inače ih je više. Ovo je druga. Treća u stvari, ostale su još dve. Ne znam kako me čujete, ali nešto je do frapsa. I Anas. U trećoj igri. A to je, ne znam kako se zove igrica. Ne znam tačno sad kako zove se igrica. Lag, brate, ko išta. Nas je više za jedan. Bye bye. Opa. Opa, gdje ste okrenuo, majke li ti? Daj mi nešto ubijemo, vajde, dajte, dođite vamo, de. A gdje mi nešto poubijemo? Ubi, pedera. Aj, ne, mene, jedan. Ko me oživi? Oživi me. A vidi, a neće da mi niko oživi. A oživi me, budalo. Uglavnom smo pobedili. Ali ovo se smatra kao da smo drugi. Ajde, nek se smatra kao da smo drugi. Ostale su još dve. Idemo u četvrtu. Ajde, taj znam. Ne znam tačno šta, rušiš nešto pod dnu, nemam pojma, ili ono da trčiš pa se ruši, ne znam tačno šta je. Pusti me unutra, pusti. Ma, bez je bre nešto. Ovdje planiraju da naprave parkure. Ono dok bude čekala s igrači da... Mrzim ovu igru. Mrzim ovu igru. A daj! Aha, super. Ovo je loše. Idi bre u kurac. Ovdje nismo ni pobedili. I ostala je još jedna. I to je to, ljudi. Ovaj dečko je pobedio. Vidi, ostao ovaj lik gore. Ovaj dečko, znači ovaj lik će pobediti. Kao što sam rekao. I
Zadnja, kakav kit imam. Ja, nemoj sada mi baciš my Apexu. Ima ljudi najbolji kit. 500 games. Da vidimo šta možemo ovdje da radimo, malo dok počne, pa brzo će početi. Ja, moja kraljica, vidite kako se nazva moja scenografski Amis Minimal Game. Ajde, nema se. Kraljice! Nešto da mi kraljica. O, kraljice moja. A ja, pa to je ovo. A joj, brate, gotov sam ovdje. Ovdje gubimo. Evo, ako pobedimo ovdje, to će se računati kao prvo mjesto, jer smo u 2 pobedili i to bi trebalo se računati kao prvo mjesto. Udri, dobre. Potuci. Ne možete vi metalni bre mačeva i da nećete pobediti metalni mač. Udri. Oh, fuck. O, nisam jedini koji ima metalni mač. Sad vidite, ne možemo ne, nemamo ni jednu. Plavi su nam sa strane. Ovdje ima tajni prolaz. Ubi plave. Fuck. Ne. Kod ovi ulete, brate, pa daj svi. Ajde, crveni, jednu bar donesi. Jednu, ne mogu da verujem. A daj, pa plavi sve poniješ. Ostavite bre nešto iza nas. To je to ljudi, ovo će biti zadnja. Dobro, šalio sam se, evo idem, ajde. Šta je sad? Beži bre, vidi. Nemamo ni jednu. Brate, plavi razbijaju. Jak ima metala mač, plavi ubijaju, brate. Sad si gotov. Čiterčina. Vidi. Ako mu ubije, čiterčina, brate, znači čiterčina. Mi nemamo ni jednu ovcu. Pole. A daj, idi bre. A čiteri. Ovo je čiter. Ne mogu da. Čiter, bro. Imamo jednu. Imamo jednu ovcu. A šta će nam jedan ovac? Pušti neka džipaju. Jedna ovac, ajde. Čiter, znači čiter. Nije što sam loš u PvP. Ali čiter, brate. Čisti, znači udara. Pogotovo onaj sa sekirom. Kad bi se mi svi udružili protiv njih, brate. Pa to bi bilo vrh. Daj jednu, brate, da dipi. I to je nešto. A nisam mislio sve da dipim, ali... Šta? Mama, više mi te, dosta mi te više. Ko još? Jedan je nešto... Nešto, daj bre. Čiterčine jednu. A dajte ljudi pa da se udružimo protiv njih, hoćete li? Protiv njih da se udružimo. Samo jednu. A rekao sam samo jednu jer mnogo... Ova mala navalila na mene, navalila. A idemo na zelene sad. Pa šta, 3 ovce, to je nešto. Daj ci sreću. Vidite,
A daj, idi bre. Vidi slonova. Majko. I 35 sekundi, nema trika da možemo pobediti. Ovo će znači jedna pobjeda i jedno drugo mjesto. Bukvalno dođe da smo treće mjesto u ovoj igri. Ne možemo reći da smo drugo jer nigdje da smo imali bar jednu pobjedu u prvom mjestu. Idi bre. To je moja javca. Moja javčica. Daj javca, ajmo. Hajde bre, vidi plavog. Znači, to je to, završili smo. Dođu da su njihove pobjede, znači trojke od jedan, sorry kako već ide. Od prvo do treće mjesto mi smo osvojili treće. I hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Doviđenja.